Sapoti na njira ziingi. Nyaga wa kura ura nwe mukariri giteo kiama kia ũgima wa mwĩrĩ ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bagwatanĩrĩte na Yurinda Isgatweri ura nwe bairi baba bariaragia kwa mwekuru Joyce Muthoni mbarikia mitheko bobo Njumaa ya kumwithira mamite gitandani kuma mweri 5 nontu bakuguru kuri kuniku na kwagia mbeca cia gutungatirwa Tuwo mrende gwankenete muno nontu wa kuri thibitari gutiritwa kuguru na kwa na ndacoka leu nkagwa ni thank you muno leu nimbetukirite mathina maingi muno mathina ma kulemwa ni kuthi kulemwa ni kumenyana ciana. Nyaga ugite thirikari cia makaunti na nkinya thirikari nene ni batiri gutenga kagina ga kuraithagiria CHV baba bira bari wirani kubagurira mathaga na nkinya kubabanga kenda bakaomba gutetheria karibu kugana Rimwe emergency ni ikwezerera lakini tugutina budget set ya emergency teu utila umuno as a county government no to organize to setage twikire budget ya kuva facilitate nikenda bedroa be properly facilitated no to by empower na equipment ya kuruta wira na ntegweciria uno wira munene muno nonto that's the purpose of devolution. Nonto devolution is giving services back to the people. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Hatombe kutha tugitonya bienine na ndi kambuni ya ukinyaniria Safaricom niringite njeki matinda jangare ya Rally Close. Safaricom nibanenkanirite milioni Ithatu kiri matinda jau iri njira yemwe gukira michetho ya muthemba Njumaa Brajaja nijerigiri gukarika kaunti ya Machakos. Hi, Sitolo Pokoet, Chief Financial Services Officer at Safaricom. I think it's a great day again today, supporting the RX Challenge in Machakos. I think we've been in Rally for a long time as a Safaricom, and just recently at the WRC we sponsored the